نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. بیگمان کسانی که اموال یتیمان را به ناحق و ستمگرانه میخورند در حقیقت آتش جهنم را در شکمهایشان فرو میبرند و به زودی به آتش فروزان در خواهند آمد. نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.